سلااو بینەری تێژە ئەف دەمە و هەمی دەمێت تۆ شاد بن پێ خۆشحاڵین جوانی منی بوو بۆ پێشکەشکردنا خەلەکەکانی ji بەرنامێ ئیکۆنۆمی بەرنامێ ئابووری لە کەناڵێ بادینان سات هەر وەکو بەرین و کە ئەنکۆل خەلەکە بووریدا بینەری تێژە مە ژواندا بۆ وەکو پشکا دوێ دێ پێشکەشکێن ژە ئەنکۆ پشکا دوێ ژە خەلەکە مەیە تایبەت دەربارەی گەندەلیا سیاسی و دارایی لە عێراقێ الفي خلق طبعا هم دي بردامية في صعبة دين انكو برسا جندليا سياسي ودارائي العراقي والخلق ابولي دا طبعا ما امرجب رهندت ابولي كنيت جندليا ورامانت وبيفانا وي ام دي في خلق بردامي بيبدين دي بتر هول دين كو هوكارت جندليا بدن ديار كرن قال كاريجريت وي ودي بردوام شروع كرنت بردوام دينا في قضيه بزانين كل عراقي رادا جندليا چنده وبوچی عراق کمترین آستن نزاهت تومارکینیا بلام بلندترین آستن گندلیت تومارکیه المستوى دنیای اوش طبعا بريكا او شروع وكرنيد مايد بردوام او داتا و بيانات كما ترخان كرين وما آماده كرين بو ديار كرنا الرادية گندلیه العراقي وهو كارت بوغريداي وهر وصادي چواشين شفافيت بياده كرين ادوي بياويدا و کاریگریت ویل سر آبوریا هرم کردستان عراقی هم یاد پیک و محاله کن رابطه که کن ما بین گندلیه و وجاندن آبوری دا لعراقی و لهرم کردستان و پشکا سیجی طبعا ده ترخان کن بو کاریگریت آبوریت گندلیه که آیا گندلیه چه تشتی خراب درست کد السر آبوریا ولاتان السر آبوریت وان ولاتا و چند پروسا پیشکفتنه پروسا تقدم اقتصادی و پروسا خدمت گذاری تأخیر کردن و گیرود کرد و پاش تأخیر و سر حساب و کیست خلق که افرو کابتنه کمالا کامرو و احتمال مستفید بن و مفادار بن و پروسا گندلیه و اف گندلیه دی چند کاریگریت خواه بن الپاشروج سر سمعتا و برمینان لوی ولاتی و هر وصا لسر رادا پیشکفنا سرمایه بشری پیشکفنا ثروت و سامانت وید آبوری و دی چند کاریگری خواه بید بو کم کردن دهات نتوایتی و کم کردن آس جیانا خلقه که لورا دی محاله کن وی بابتی بردامی بشروع وکنه ویدی بینه تجا کم ساکنه وی خشته عمل سر پیولید گندلیه العراقی جیه داخله طبعا وقت امساد کنی الدیف داتا بیانات 2003 حتی 2012 هکا ساکنه بینه تجا عراق باشترین پلت گندلیه آنکو نزاهته طبعا 1.8 تومارکیه السال 2003 گلک باشتر بود 2.2 بو الدومای که 2012 بو 1.8 یعنی کواتا الرانک و دولتی آنکو ترتیباوی و رزبنداوی افروکا تقریبا 169 ولاتایا اش ولات الدنيا يعني 169 ولات البريمه بناحيه باقجيه وبناحيه امشين بيجين جشكرنا ابوري وش ناحيه امشين بيجين نزاهته يعني عراق خرابترين ولاتش مجموعه تقريبا 6 ولاطه بو ناحيه جندليه وهر وصا بو ناحيه باقجيه طبعا تيتن صدو شيستو نه ولاطه يعني كواتب بنايه جا براسي يعني اف جماره واف داتايات طبعا قلك جهه دلتنگیه براسي بولاتك وافهمي ثروت والسامانه هي اف دولمندي هي بثروت والسامانه اف كادر اداري وكادر اكاديمي هي اف طاقات وامكانيات هين لحتى نوك نشيا فان طاقه وفان امكانيات مزخيد بوي چنده ام بشين حتى حدكي اصلاحات وشاك سازي بكن السيستم السياسي دا سيستم دارایی دا سيستم وكبجين كارگيري دا ام بشين ولي بكن يعني بينغاوا باوين ولا سايا نمونيت پیشکفتی ولاتا بكن هول بدين استفاده ومفايل فان برنامج نيف دولتي ور بگرين يتكو بردوام اف ولاتا كارت كان بو هند قد شواشي گندلي كم كاي شواشي شفافیت پیاده کردی چه وشی ولی که فرد ما تاکی ما حولاتی ما بشکدار بیت چیکرنا بریارا سیاسی دا خلق ما آسوده بیت حقیقت يعني جهه دلخو يعني وكو بيجن يعني ام نظن كيف دست بكين وكو الصعبات المصر جندليه العراقي براسي جهه وكو بيجن جهه جومانيه هو كارت جندليه بينات جاكر ام ديار كاين وكو هو كار بشواكي قشتي ابوري هو كارت جندليه كارجري جلكن نبونا شفافيت اكش هو كارا لوازيات دا صلاة داتوري
نبونا لپرسینه و لپرسینه شوی خلکی گندلکار، نبونا حاکمیت و کمپانیا رول کردی تایبت رول کمپانیال وی ولاتی دا یا ساو تگره و آستانگ زیده که تخنت ریکا پروژه و ریکا و برمینان دنوان ولاتا. چونکه الولاتا که هر دمات الولاتا که دید بینای تیجا گلک آستانگت قانونی و یاسایی هنه بو ریو برنا معامله و ریو برنا معاملات خلکی، ریو برنا پروژه آبوری، آستانگت ریکا شولی دا، ریکا بازرگانیت دا، ریکا کسابت دا ابزانه وان ولاتا پتر گندلیات دا هی و او ولاتا نشوینه خول و کن بجین چارچوب گندلی و کاریگریت گندلی یتخراب رزگار بکن آنکو او ولاتا نکو حتی وگاوی ناخازن حتی کمترین اصلاحات و چاکسازیت آبوری بکن اطناف ولات خدا بوی چنده که هولات یوان یه سربز بیت و هولات یدوان بشید مفایجه الوان دست کرد ولات خو ور بگرید بینه تجا کرم ساکنه هو کارت کارگری و داراییت گندلیت چنه کرم دیار کم شوی که علمی براسی یعنی کوملک هو کارتین یکم پیدابونا گندلی دستالات بالاین دولته یعنی یاسایی و دادوری وزارت و سوپا و پولیسا و دیسانه هولن فرمانبرت انکو هولن فرمانبرت بچیک بو خود دولمند کرنکا پلس و بدزوینانا دهاتا که زیدش انجام اش دزدانا بها و روشتا انکو منظومه قیم و اخلاقیات الناف جوا کدا یعنی گندلیل سر آسد مزنه تین وکو آسد دامو دزگیت سیاسی و حکومت و وزارت و پولیس و سلطات وری و گلک جهدی و هر وصا فرمانبرت بچیک جی دست بیب که اوید کو محاولت كان زيكا خو دولمند كان زيكا يعني دولمند كرنكا نشرعي نياساي فقط بهند يكون انه لا سيا احتمال هوالت خوب كتبه عن خلق كيف كتبه يعني دولمند بونا كان نشرعيه بلاس براستي اوه طبعا گمانه که مازن ناف جوا که دا پیدا کرد پاره که نشرعی ناف جوا که دا تکلی پاره شرعی کردن اف دیاردار طبعا جیه بویا الکردستان بینه تجا بردوام جیه هی والعراق هی يعني خلقه كدنا برا شبك روجه كذا يبويا تلياردير يعني وكم شيء بيجين اتنا برا احتمال روجه كدو روجه دا مروفك بسيط انكو تاجرك بسيط امريكا يبويا تاجرك يعني بمليارات يطاغفيت يعني بحقيقة يعني اكر المسألة بازرگاني دا مسألة حلالية دا وشرعي دا وان مسألة دا قالك بزحمتها يعني دولمند بونك في رنگي يعني دولمند بونك عشوائي يا بي برنامه ناف جواكي دا ناف اوي دا او جي همي زبري تبا بو هبونا وي گندلية ناف وي ولاتي دا كو دي بري خود كي الجروبه که بچی که دولمند دا ناف ولاته که دا کو شتل دستانا بودن ده برای که ده بیت دیار دا و ده بیت احتمال حالته که گلک برفره ده بینی جروب مازن چه بونی دولمند دا یت نطبیعی یعنی بشیوه که نسرشتی چون که بحقیقت بینه تجاب کسی که راتبی و آن موچه که بسیط و آن چند دست کردید بچی احتمال دولمند نبید به دولمند که یعنی نه طبیعی لورا يعني حالة جندلية ديار الناف جوا كده يعني خلقك وقت بيني بردام استفادة في بروسا ببرنامجات كتو بياسايات كتو سربيجيات كتو ومحاولات كت استفادة في ببرنامج كده الناف جوا كده وكاري حكمت ده بردام دي برهم كده طبعا دولمند بونا كان طبيعي للدف شبيد اوج طبعا هو كارت في الزبر ابوها بونا جندلية اتلوت كده صلاة ده ليوي ولاتي دیسا نبونا شفافیت و نبونا رمایت پیتوی بوتا کان وی واریدا طبعا اوجیه کش کارید هرمتس بینه تجا کر حالت چاری اكو بجين خاله چاری اوجي هجاري و نظميه آس دهاتي اما طبعا ما قال جرا ما جا بكري هر ولاته كده وقت آس دهاتي كم بيت وقت وضع فرمانبری گلک خرابیت اشعال آبوری و هجاری هبیت نافی جواکی دا بردوام طبعا دی گندلی بیت دیارده نافی جواکی دا یعنی اف علاقتك گلک ماکو بیجین یا طردی یا مباشره هیدنا برا هبونا هجاری بیکاری و برفرابونا گندلی نافان ولاتا دا بتایبتی وقتی تو ناف جواکی دا بینی منظومه قیمه و سیستم بها و اخلاقیات از دست دایش انجام تكنولوجيا وانفتاح ونابرا هاتنا وكو بيش في غزوة ثقافية روشنبيري وقردانا خلقك بهاية دوليفا وكو مجتمعي منشيا بهاية أصلي بهاية رسن اتناخي جنجي مدى ناخي تاكي مدى بچينيد يعني همي حولدانا كابلازا بوية چند كو زي دولمان بيتو وزي بگينتا لاساي وانكو تقليد عالمكي بكتبه
اوه همیش انجام وی جهلیه و وی نزانینه و وی نیرینا خلطه یا کو اتناف جواک ده هی و طبعا اكيد هكر او بياتو زمينه جي هاري كار نبيت بوي چنده کو في تفكيري بكت و في حزري بكت بگمان او تنه نشتن لورا او زمينه او كان ناف دارجيت اوه كيشا ولد كت کو طبعا حزر خو في حالتي دا بكت و بردوام بالريكا گندليكا نشرعي محالي بكت استفاده بكت خالا پنجی بین اتجاه لوازی حکمت بو هوشیار کنا خلقی و بو سزادانه فرمان برا و خمساری کنا وان انکو خمساری حکمت سزادانه يعني قال جار دبيني الحكومات هندك ولاطة دبيني او شانينا يعني ملاحقة قانونية هندك مروفاب كان هندك كساب كان ابدكو بينا من السبب جانداليه تشب حكم مسألة سياسية يعني نشيا يعني مسألة قواتك و بيجهاوي كسيا قوات بويا ناف عشيرتها ويدا ناف خلقي ويدا ناف اوا ويدا تشابوشي اللي هات يكرن واحتمال اف تشابوشي يجيب هندي اكو بتر نبونا شيانة حكمتي ديار كتن البرانبر انكو لوازي حكمتي بو ملاحقة قانوني وبو سزادانا وان كسا ودي سانه بين تجاه لوازيا رول الدزگاهت راگهاندني و جواكا مدني شيار كنا خلقية و طبعا رولك باشه هي اتوي صعبتا گندالي دا چند جواكا مدني بشتن یا خود ببیتو و بريكا ميدياي بريكا دزگاهت راگهاندني بشن يعني هويت هوشيار كرني هويت توعية بو عالمه كي درس كان سبارت مترسيت هبونا گنداليه و آسوارت و كاريگريت و خلاف سر آبوريه چشلای مثلا قانوني و چشلای ديني و يعني هر اك الديف شانت خوش شيطان يعني في توعية في هوشيار يدناف جواك دا بلاف كد بوي چند داخل كر خودير بخيت اش هر كريالكا گنداليه ناف جواك دا بگمان رول راگهاندن جي داخلها كم ساكن العراقي وهريما كردستاني والله وضع العراقي تقريبا باستر لهريما كردستاني العراق الهريما كردستاني تقريبا ازبانا كم رخراون جواكا مدني ازبانا كم راگهاندنا ما شيابيتن يعني بأركي خوي بيتفي يبكو ديف طموحه ما بيت ديف خلقي ما بيت ديف اصل طموحه ما بيت يا خلقي مهرما كردستاني دا ديف شونا في صعبتا گنداليه كربيتو بردام افشتا ديار كربن ارچنا بيت يعني چند سالت بوري دا حركه كبويا بزاوه كبويش راگهاندن ما حول دايك وكمو كوريت دا صلاته كمو كوريت حكمته كمو كوريت هبونا گنداليه ناوا جواكي دا بدن ديار كرن لب حقيقه يعني بمستوى مطلوب نبويا كو ديف طموحه ما گندالیش لا قباره و بین اتجاه يعني دو جورت گندالیت هين يعني احتمال خلقي ما حتى في وقت بحثي گندالیت كان وكاريگري تويت آبوري ام تنديت اجين كانه گندالي تمام يعني كانه يك جوره گنداليه هي يعني ام بلا خد كان گنداليا بچيكو مازن ام تيكل كاين ام كو اكل كاين نخير گنداليا مازنا هي وگنداليا بچيكا يعني الديف قياسات ما كان بلا خد كان سيرفيس شيء گنداليا بچيك اوا يا كو ام بيجين فساد صغير او كو گنداليا بچيك گنداليا مازن اوا يا كو كارت گريداي بحكمته و دامودزگاه و او تشتكو مزنا يعني گريداي بلوتكا دا صلاته و هرم السياسي و الناف هر ولاته كده چونك براسي الفساد بچيك و گنداليا بچيك او احتمال چارچوب دزگاه حكمته دزگاه بچيك و موظفت بچيك بس گنداليا مازن يا كو تيتكرن اوش درجات وزيره ومسؤوله وسروكين دولته ويعني مروفين مازن احتمال ابتكو جريدايب وكو بيجن دورو بلد دا صلاته ويتكو دستواي دريش او طبعا تيكل اتقال گنداليا مازن او جي صفقات تشاكينا صفقات جير بجيرن بروتوكولات معاملات بازرگانيت مازنن او طبعا عكر دست دا صلاته ودست وكو بيجن دا صلاته سياسية ديال نابيد بيقومان احتمال نشن او كان لورا بين اتجاه گنداليا بچيك هكام سرشاشي ببينين جورت وي گنداليا بچيك نيمينا كتوي وكو هكام ببينين ايكشوان طبعا فرمان بلد گومركا جلك اف ديار ديا هي ادناف ولاطان فرمان بلد گومركا فرمان بلد كوجبريه ورقصنامه وباسبورتا اما طبعا ديف دراسات كواتنا كرن العراقي وولاطن دوروبر کارمند دزگین پولیسا که المجال پولیسا جتیتا کرن و فرمانبرت خانوبرا و باج و شاروانیا اول ولات المدى العراقي وريما كردستان جلا يا برفرها مسألة بلدية ومسألة ضريبة ومسألة خانوبرا جلا گنداليا كمازن تيتا كرن الجمركا تيتا كرن المجال الجنسية وباسبورتا الناف دزگيت بوليسا بس جي خوشحالية اوه بين تجاب حقيقة مروف بو ميجو بيجيت اتناف دامو دزگيت وزارت ناف خوي الهريما كردستان براستي حتى حدك باش
مبدأ الشفافية تداهي يعني ديارده قندلية بلاف نبويا بحقيقة ناف وزارة ناف خويدات ناف دزگيت بوليسا دزگيت امناهي دا اوج طبعا تشتكي جلا جرنجا او دسكفتيا كرام حسب كان براورت كان جل ولاتن دي ولاتن دور بريد ما كو قندلي حتى جشتي همين دزگيت ناف خوي لي خوش بختانه الهريما كوستانه وكو ميجو مروف ديار كد حقيقة نگشتيا في رادي قندليا مازن بنيت هجا بجن الفساد الكبير مينا كتبه طبعا افنا يعني قريبست وصفقات كو حكمت براد بيت قال جرا وهروسا عموله ومعامله بازرگانيت كو بازرگانا بسم اسمانا دهنا والقتن قريبستن تشكي وسربازي او كل عراقي تشيبو او فصاحه اجل دي فيكي وهروسا دزينا سامانه قشتي بشبكه علني يعني أذاب شوان سيمانا وأنكو شوين قندليا سياسيين يتكو نفهر ولاتا كده هي وبتايبة العراق ده هي أذاب بجنة فساد مظن أنكو فساد الكبير ياكو العراقي هي وشاندين ولاتن اشني بيجاشتي ولاتن دور منيمة بنتيجة ديسا وكو بردامي سر فيكيم حالي بكين بتر سر آسي دامزراوي بلا وبونا قندليا ناف ولاتا ده طبعا الآسي السياسي دا كساكيني سر شاشي آسي السياسي سري حرامية انكو دا صلاة تشريعي وجيبه جيكرنو داتوري وبارتين سياسي وزير وريفابرين قشتي اما سر آسي السياسي بلا وبونا قندلية وصدنا في دولة دا بلا بيت يعني هر سي دا صلاة ديار زايدا احزاب السياسي وهر وصا سر آسي كارگيري آسين بلندن كارگيري دنابرا فرمانبرت بلا بالا وخلقي دا وآسي نظم لهمي فرمانگاه و دزگين اداريين دولتي يعني آسي سياسي جريدايا دصلاته و هر سي دصلات التشريعي وجيبه جيكرون داتوري يعني حكمته وبرلمانه سلطات داتوري وسلطات داتوري واف دصلاته كي ريفات بن بنتيجه اكيد شلاي حزب سياسي و قدام الانتخابات الدنقات بن او حزب سياسي بيجومان اوكو خلقك فريقية حكمته وخلقك فريقية برلماني اما طبعا طيبه الحكمته دا وحكمته دصلات داتوري اما وقت سروت السامانه قشتي بكاتين بو برجواندية حزباتي اما ايكاش جورين قندلية يتكو بردام طبعا هريما كوساني دهبو يا العراقي ده هي بوجد هتا دزين مال قشتي دسكارين مال قشتي دا تيتكرن بو برجواندية حزبي بو برجواندية جروبك معين افتشتر ديار دكا بربرا والعراقي وهريما كوساني بنتيجة كان بشوي حرمي ساكن سر شاشي اگر هوالد ميت كنترولي تاريكار بن قلمة اگر ساكنة قبارة قندلية براسي قبارة قندلية ودصلاته امشين بنتيجة في مسألة وكو حرمك ببينين يعني بشكل حرمية يعني يا صلال حرمي دصلاته دزگاين تشريعي وجيبه جيكرون داتوري ومتسيترين خلاك القندلية سراسي دولتي چكي دصلاته السياسي وقت تيكالي قندلية بو بنتيجة طبعا افا تنشي قندلية شوالة سركي افات نافولات دنيا دا نافولات بيجاشتي دا اف حرمي ان بينين يبتشيك بنتيجة طبيعي اف حرمه سر ولات پیش کفتی دهتا جيبه جيكرن يعني اكر قندلي صلال جيها بيت حرمي دا صلاة دا افرنگي مور افرنگا اوكو سر شاشت بينين والموسم آماجه بكري هكر قندلي ويري جيها بيت بس لاين كارگيري دا لاين كارگيري دا ولاين دي بناغي حكمت يعني بجني قاعده فرمانبرت گمرك وبوليس وباسبورت وخانوبرا يعني اكر صلال يا باقش بسروكاني بگومان ينافراس ويت خارجي ديت باقش بن يعني افا امشين بيجين بنتيجه امشين بيجين شوي قندلي فيرانجيا الهرمت ميت وكو امشين بيجين الولات وكو بيجين ولات بيشكفتي ولات بيشكفتي هرمي وهي طبيعيه وكيفي يعني اكل قندلي فيرا بيت قندلي نوهتا خارج كاكل دا صلاة سياسية باقش بيت يا نزي بيت بيجومان دي كاريجري كا بوزاتيف جيها بيسر لاين ديت قاعد نافراسي ويت لاين بناغي حكمت جي يعني نافراسي وخاريا هرمي جي الولاتن باشكفتي دا صلاة السياسي وقت قندل بيت طبعا يوم مزنة يعني برا بتر كاريجريا والفيري ديار بيت يعني كواتا بتر دا صلاة السياسي الولاتن اشني بيجاشتي دا
ولات پیشنگی پتر اوتی کلی گندالیه بیت و چارچوبه گندالیه بیت یعنی الولات پیشکفتی نه کی ولات پاشکفتیه یعنی ولات پیشکفتی سعی حرم و پاکجه و دیو دا بناغ قانون جی پاکجه و دیو دا کر بناغ حکمت جی گندالی تدا بید بس دا صلاة پاکجه نگمه برو واجی و چنده بینه تجا دا صلاة سیاسی گندلا و تکلی پروسید گندلی بویا لورا دی برو که چند بیت خاله طبعا دی بچیکتر بیت هکر یا دا صلاة سیاسی چاره سر بیت بگمان دی کاریگری کا پوزاتیف لسر همی لاین دیت جواکی کتو لاین دیت باش اتناف جواکی دا بینه تجا کرم صعبت اکادی دیار کن شوین گندالیه بگمان اکرم سر شاشه ببینین شوین گندالیه زورن برجواندیت کسوکین هفدش اکش شوین گندالیه سیاست نروا انکو نشرعی اکش شوین گندالیه دیسانه جبار برنا سامان گشتی اوجی شوی گندالیه دیو داده هتن بگمان برتیر خوارن و انکو رشوه و مسئله اوجی شوی کیوکه یدی گریان الگندالیه و ابتزازا کرنا خلکی اوجی نوعکی گندالیه شوانا خرابية آزادية دستوردان يعني حرية التصرف أو إساءة حرية التصرف أو جي إكش شوين گندالیه وقت نرکی ها بیتر بکار اینانا سرات و سامانا خواباندن و عنکو حیله و تشغله کرن الخلکی و المعاملات الخلکی او جی شوی گندالیه و دیسانه بینه تجا مروف کانه و نزیک پریزی او بجنه محسوبیت و مروف کانه او همی نرکی بکار اینانا دا صلاة گشتیش بخمت به دزوینانا برجواندی تایبتی یعنی افتش دهنه کرن ناوراس دا بینه تجار رامانا چه دتن اوه رامانا وی چند دت کو دا صلاة بتتب کارینان آنکو موقع حکمته آنکو موقع گشتی مصلحت گشتی تتب کارینانش بخمد مصلحت برجواندی تایبتی اوه طبعا دومایی که وکو انجامت گندالیه مدگینته آنکو وکو رامانا که علمی بو گندالیه کاریگرین چارلاینیت گندالیه بینه تجار کرم دیار کم شوک علمی کاریگریت چارلاینی يعني يا رباعي يعني كاريجريت ويت همي چهار لاینا و اجبلی که هم خلک که تایبت دهینه سر کاریگریت آبوریت گندالیه کاریگریا سیاسی اوه دامزراو دولت شرعیت آخو دیش دزدن دم دهینه بکارینان بو برجاندیا کسوکی و تایبت و اف چندرجی کارت کرنا خواه سرگشه کرن و پیدابونا دیموکراسیت و برفره کرنا کلتور دیموکراسیت اوه ایکش مترسین مازن بینه تجا یعنی نه و نه تشکی کیمه وقت الدولت مؤسسات الدولت هیبت آخو البرانبر خلق خوش دزدن البرانبر ملت خو البرانبر ولات خو بگو من اوه دبیت رامانوی چنده کووی دولت رامان خو نامینیتن یعنی هیبت خو نامینیتن اتناف خلقی دا خلق احتمالا اف دولت دوله احتمالا بیتا جهه مایت کرنا ولات دورو برجید کاروبارت ویدا احتمالا شولت خراب جی گل وی دولت بکن و سمعت وی دولت تیک بدن برجواندیت وید آبوری دی تیک دن دستکاریت دید کاروبارت ویدا کن احتمالا دوله دومایی که دمين تبع دولت هما وكو شكل نامين تبع كو دولت وكو هيبت و دامز راويت يعني خلقه كي مازنترين مترسي اوه وقت خلقه كي باري دامو دزگيت حكمت نامينيد بو برف پیش كفتنه بو برف باش کرنا وضعي جيارة خلقي بو وي چنده كو خلقه كي سربز بيتي آزاد بيت خلقه بشتن جيانا خويا آبوري بشواك طبيعي بشواك سرشتي بورينيد هم مترسي اوه يا دامو دزگيت سياسي شلاي وكو بجن كاريگري سياسي و يد گنداليه اشلاي كدي بنتيجة كاريجريا آبورية كساكنية كاريجريا آبوري طبعا باش جالك ما ترساش بارچونا سامان نتويا آرستكرنا سامان الجشتية بو بروجين نا آبوري درس كرنا اصلا قال بردم وبرمينانه اما همين طبعا احتمال البشكاسية دي تفاصيل ودي بشواكي ديرو دريش بشواكي تيرو تصال دي آماجه بكاريجرية آبورية گندالية كين كا چند تأثير آبوریا هرما کوردستانی کریه چند تأثیر آبوریا عراقی کریه ام چوا خلق با جاوی گندالیه داد اواب شوکی علمی شوکی اقتصادی آبوری ده محاوله که اینو هول دین بو هاوین برس بدن دیار کنن و ایکش خالت نگاتیف دوی صعبته دا یا آبوری دا لاین آبوری بینه تجا اوجی اوه پرانیا سامان دولت ده برف هندک مشروعت نه اقتصادی چیتن یعنی هندک پروژه گوما پی تی وی پینینه آن بوبتنه بو جوان کرنا سر و سیمای دولته بو جوان کرنا برجواندی دولته و دیکورا یعنی وکو بیشن بس اهتمام مسئله دیکورات دین و جوانکاریا باجری و بلند کرنا شقا و آواهیا و عماراتا بیکو افولاتا
في باري في ثروت وساماني برف مشروعية اقتصادي بعد مشروعية استراتيجي وان بروجيت مزنت كارجها بروجا يتكو دهاتا كي بو حكمة هاري में دست ببینید دهاتا كي بو خلق كي دست ببینید بیتا هو کار به چنده کو هزاران درفت شولی با عالمه که پیدا بن هاوه کشامه یا سرکی افروک العراقی و هرما کردستانه یعنی دی براب که حتی وی حکمت هرما کردستانه وی بیاوی دا پراسیش برهبونا وی گندلیش برهبونا وی به برنامه پاره پیتوی بوان مشروعه نچویا که افروک بنیاد تحتی و آسایش آبوری یا وی ولاتی پی خور ببید یعنی بردام أبهر ما يزعي كري بحقيقة يعني بشواكي وكو بيش نعلمي وحتى ما بنيات تحتي ومجر خانة أبو ليجي بيش نيخسي بشواكي مطلوب لو راه فرخنا بحقيقة بناية تجاب مجتمعك كي صاغبتو يصاغلن بدويتن فين رخنا أفاكر يعني الحكمة تاريمي بقريت يعني بلا بين بيوانا كي بكين مقياسا كي بكين بلا بين هالسنقادنا كي بكين آيا حكمة تاريمي كل سنة هنده الصلاة أف باريتات أف تشتيتات آيا ما تشكريا ما تشير خان بيدرس كريا ما آسایش خوابونی بيدرس كريا ما بنمای دولت بونه چکرینا ما تشتكريا كل صبايا خلقه كي هيفي امید وان پروژه بيتو هيفي امید پاشا روجا خابيت دويت انتو رخنه آراسته كي هكا رخنه آدنيت آراسته كرن اللي مجتمعي ده ما دستاليب شو بس رخنه دويت سر بنمای كي علمي بيت سر بنمای كي آواكر بيت يا بنياد نر بيت لو را رخنه ما بحقيقة بنتيجة ام رخنه كعلمي يا آواكر ام الحكمة هرما كوساين جرين هکر پیدا چونه کرد وان استراتیجیت خدا نکرد هزرا خود وی کدا نکرد ابراسی افغاندالیا دیماتسیه پیدا کرد الپاشا روجدا دیسا لاین کومالایتی آنکو کاریگری کومالاتی بینتیجا اوجی لوازیا باوریا تاکانه به امیدی ده نبرا خلقی دا پیدا بید ملتی دا پیدا بید ده کارتکنل آشتیا کومالاتی و سلم اجتماعی که دناف خلقی دا چونکه اوه گلک تشتکی گرنگه وقتی گندالی پیدا بحقیقت دیوالی که لکترازانه که دی چه که دناف جوا که دا طبقه که دی درست که یا دولمن سر حسابا طبقه که دی خلقه که دی درست که سر حسابا خلقه که دی خلقه دی قلابی سر حسابا خلقه که دی اف چنده بحقیقت يعني کاریگریت وید کمالاتی گلک دی زیده من به امیدی دی چه که نخوشی نفسی دنا برا جوا که دا چه که خلقه یعنی احتمالا او باری سیستم دولت نمینید خلقی به امید بیت اشلای جواکی و اما همین کاریگریت توی جواکی نه و دومایی که جبینه تجا کاریگری سر جنگه یکم دیار کن نرکاب کارینان سامان سرشتی دی سیستم کن نکارا پیدا کرد چکه و کاریگری سر جنگه و سر طبیعت و سر بیت جدی پیدا کرد وکو کاریگری چارلایانیت گندالیه یعنی دسته کنه وقتی پروژه نه آبوری بین آواکر نافولاتی دا وقتی همی اهتمامات حکمت بچن بو تشتکی نه اقتصادی نه آبوری بگو من برف که یعنی تأثیرات توی کاریگریت وی سر جنگه بحقیقت دی ولی کد کو جنگه دی همی تقدر يعني ساقي حتى النمونه الهرما كورساني دا قال جرا بروجي تشيكني وقال جرا عندك تشيكن ساقي شن كاريجري خراب السر جينجي كري جينجا هرما كورساني يعني فاكتوري جينجا البرچاف نوال گرن چونكي او كاسيت کو گنداليت كاتو بروجي گندالي ودجيتو سراتو سامان الدولت کارتین بو برجاند یا خو تایبت نه بو برجاند آبوری ولاتی بگمان بوی خمنینه که جینگه چلی بید آن چلی نهید بوی خمنینه لورا الویری دا حکمت دکاریت انجاره کادی پیدا چونه که وی برنامه خدا بکرد و بردوام مکر پیدا چونه که نکرد بوی چنده که کاریگریت سر جینگه کم کردن اوش طبعا برنامه که گشگیره دویتن حکمت اب همیشه و یا حول بدد کو وی پیورید گندالی یعنی وی گندالی کم کرد ناو جوا که دا دویتن برنامه که گشگیر هبید بو وی که ایکش وان چنده دویتن فاکتور جینگه البرچه آور بگرید اف فاکتور جینگه گلکا گریدا گلکا گرنگه چونکه یا گریدا مسیر و چارنویسه نوا و نوی دیف مداتن یعنی بو 5 سال دی بو 6 سال دی چونکه نه حسامتنه نه پشکامتنه بلکو پشکا نوی دیف مداجی دویتن پشکا خواه بیتن الخوشگذرانیه و باجمونا وضع آبوریه هرما کستانه وی چنده بینه تجاده پشکا دویه جه خلق میا تایبت درباره گندالیا سیاسی و دارایی العراق و هرما کستانه دب دومایی کنین والخلق به دا انکو پشکا سی و دومایی که سبارت بابت مای گندالیه ام ده آماجی کاریگریت خرابت گندالیه که این سر آبوریا عراقی و هرما کستانه که آیا 2003 حتی نوکه گندالیه چند کاریگری که خراب سر آبوریه کریه و خلق که چند باجا خودایا وکو خلق وکو ملت چند باجا خود در سبارت
جبر هبونا گندلیه ام ده الخلق پشکاسیج خلق تایبت وی برنامجی و آنکو وی بابتی و سوال گندل سیاسی دی بحث کن و وی چند دیجی بیناری تیجا دی خلق و هفتی دومایی کنین حتی هفتی بید گینه یک دی بیجنه و شاد و سرکفتی بند